ngizala ama-twins jokade ngichasile khona ibambe mfana ngumntakasisi so lapha yiyade ngisho mama so indaba le mama bengicela ukuthi lapha sicishe kuhle kuphele vele kuhle kuphela asikuthi ngamalokolo phela lawo hayi asomalokolo uvala amacala akho liqiniso yikho engikutsho so ngizama ukuthi lami konke khona okwenzakelelo mancu nansi imbuzi mama siyalandela ndiyalandelwa impongo kalokhu uzene kaChuma la lezi ezinkulu ezamakhanda abo iyalandela imbuzi vele nishaya ama-twins ichanga ngathuthu so esizafika injayile thuthu la uhluvala umlomo wakho kuphele angifuni ukuzwa futhi hayi uma ngincicile amafoni ami angifuni ukuzwa angeke futhi kube kuphelile khona kodwa anti lakwazi mama kwalapho kwama khona amanzi akhe yikho ngitsho mama ukuthi lapho kwama khona amanzi kanjani aphindami bengakhulumela ukuthi kumbe ngithini kodwa inamba nhle ngacithi so lapho uthi amanzi lapha amakhona ayaphindami uzabuyizwa kuma futhi lo mama hayi ngikho ngikuthi so angazi lizakwanisa ukuyibamba hayi uzambambela ngithi usuza hayi maye naso sifuna ukungisiqhamuka hayi sorry mama hayi mani ngibamba anti abona ukuthi imbuzi le yenzani kuthi ukuthi yikho zakwenza futhi asambeni hayi into engasifuniyo zenezi asambeni mama njengoba usuchilitha amanzi akahama yikho khona kodwa kwenza imbuzi kuphelile mama asambeni imbuzi engasifuniyo lezi asambeni mama yabe sokuphelile ngenze ukuthi lami inxa indaba isiphele siphelile khona kokwenza imbuzi kuqeda imbuzi lokho uzonisindo khona uyabonga baba ungakuphinda angifuni ukuzwa